дар доираи форуми сеюми байналмилалии суғд чороҳии роҳи бузурги Абрешим, шаҳри бостонии Хуҷанд ба яке аз шаҳрҳои бузурги сайёҳӣ табдил ёфт. меҳмонон ва сайёҳони 9 кишвари гуногуни ҷаҳон, ки дар кори форум иштирок доштанд, бо барномаи ғании фарҳангӣ ва сайёҳии шаҳр фаро гирифта шуда, аз наздик бо таъриху фарҳанг ва имкониятҳои сайёҳии минтақа шинос гардиданд. Пас аз маросими ҷанбаси расмии форуми мазкур, меҳмонон ва сайёҳон аз маҷмӯаи фарҳангии таърихии қалъаи Хуҷанд, осорхона дидан намуданд. ҳангоми тамошо меҳмонон ба санъати меъморӣ, тарҳи муҳофизати қалъа ва аҳамияти стратегии он таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуданд. баъдан иштирокчиёни форум ба осорхонаи таърихии вилояти суғд рафта, бо мероси ғании таърихии халқи тоҷик аз наздик ошно шуданд. дар ин ҷо намунаҳои нодири ашёҳои бостонӣ, дастнависҳо, олоти қадима ва дигар ёдгориҳои арзишманд пешниҳоди сайёҳон гардиданд. роҳбаладон ҳар як экспонатро бо тавзеҳоти муфассал шаҳр дода, таваҷҷӯҳи меҳмононро бештар ба худ ҷалб карданд. дар рафти форум, сайёҳон аз имкониятҳои сайёҳии шаҳрҳои таърихии вилояти суғд, аз ҷумла шаҳри Хуҷанд ва мавзеъҳои табииву экосайёҳии вилоят маълумот гирифтанд. Я вижу, что перспективы роста есть, что туризм будет развиваться в Таджикистане, и он будет интересный, тем более здесь очень много локаций, которые сейчас мы, в принципе, в туризме уже, по крайней мере, в России отходим от классического туризма, это достопримечательности обходим, с экскурсоводами. Сейчас достаточно интересен именно туризм нового формата, который вы уже предлагаете. Новый формат, что я имею в виду, это событийный туризм. Какие-то вчера были представлены как у нас называется, эко-деревни, у вас заброшенные маленькие города, из которых тоже можно сделать хорошие туристические объекты. ҷоиз ба қайд аст, ки дар форуми мазкур беш аз 500 намояндаи ширкатҳои сайёҳӣ аз 9 кишвари ҷаҳон, намояндагони минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон иштирок доштанд. имрӯзҳо дар асоси дастгириҳои пайвастии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, дар кишвар бунёди инфрасохтори соҳа хуб ба роҳ монда шуда, ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ бо принсипи сиёсати дарҳои боз бо кишварҳои олам робитаи дӯстонаро ба роҳ мондааст. این برنامه من احساس میکنم برنامه برگزاری این فورم در ساحه گسترش فعالیت‌های گردشگری بین تاجیکستان و دیگر مملکت‌های خارجی بسیار تأثیربخش است. من باوری دارم که بعد از این فورم بسیاری از این شرکت‌هایی که اشتراک کرده بودند در دایره تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهایی که امضا کردند میتونن فعالیت خیلی گسترده‌ای رو انجام بدن، مهمانان زیادی رو بیارن برای آشنایی با سوق. قابل قید است که در دوام سال 2025 بیش از 1,400,000 نفر سیاحان و شهروندان از 40 کشور دور و نزدیک به ولایت سوغد آمدند که این نشان دهنده نسبت به سال 2024 بیش از 30% زیاد می باشد. با نظرداشت موجودیت ظرفیت‌های زیادی ساحه سیاحی در ولایت سوغد، به رشد ساحه سیاحی افضلیت بیشتر داده شده، همکاری با کشورهای دور و نزدیک تقویت می‌یابد. در همین زمینه برگزاری فورم سیاحی سوغد چهارراهه راه بزرگ ابریشم در شهر خوجند یکی از راه‌های جلب باز هم بیشتری سیاحان کشورهای دور و نزدیک به حساب می‌رود، زیرا این فورم یکی از چاره‌بینی‌های مهم منطقوی است که برای معرفی میراث فرهنگی ملت تاجیک مساعدت می‌کند. تشکیل و برگزار نمودن چنین چاره‌بینی بازگوی آن است که ولایت سوغد می‌تواند با مرکز مهم سیاحی منطقه تبدیل یابد و در احیای راه تاریخی راه ابریشم مساعدت نماید.